Uthi wena odayisayo ngicela ukuthi uma sekuperforma la ungadayisi. Ngoba that is no more a service, it's a disservice. Iyolisa elindilisekileyo ube nesakhono sokuchubela uluntu imbali. Usapho lwakhe lomkhumbula njengomhlohli obephuma izandla. Kunebantu labanyenti labasetulu lebekasebenza nabo lestikhanze nathi sesihlanganyela nabo singakudeserve nokukudeserve just because of him. Umculo wekwayara kusenyongweni kuye. uGqirha Sambo wabe negalelo kusunguleni komculo ezikolweni ekuhlaleni nakwinkonzo yesipolisa. Wenze kwatholakala ukuthi ichoral music kube yiyo that take a center stage ukuthi khona ikhulula umuntu omnyama kunqindezelo yeapartheid yayikhona. Wafundisa ukuthi kube abantu abamnyama bakhona ukungena badlala amapiano. Sine institution ebizwa ngokuthi Paul Muska eyaqalwa ngo1992 lapho baba uSambo beka involved khona enesoloko yaqala lenhlangano. Baba uSambo bekahlala njalo engu-program director wethu. Umfi uSambo waxelenga njengomlawuli nengcali kwisebe lezemfundo eMpumalanga ngo1994 ukuya ku2000. Ngaleso sikhathi ke bekufute bahlanganise donke leticucwana tema-Department of Education lebe tikhona tibuya kuma-homeland. So udlale iqhaza lelikhulu kakhulu lapho ekuhlanganiseni education ukuthi sibe nesystem leyi-one. Olwakhe uqhazo olufezile wanga umphefumulo wakhe ungaphumla ngoxolo.